Aabɔmukl Adambela yekete pankoto Nsina tanga boku jonla ngamina ngeke jo chene tenabo Tilinotɔb Nakpambalm Tia gatike Una kiponya Tilinotɔb Nakpambalm Umborte kansa wangangibo Kekisi mpokonya Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Tilinotɔb selele Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Tilinotɔb selele Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Nakpambalm selele Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Tilinotɔb selele Pombe sa pombe, ni apejite na chupaka. Nilenye make, mwinga babene, unawapan sanke jekwe. Penacho pombe sa pombe, ni apejite sa pwanka. Nilenye make, mwinga babene, unawapan sanke jekwe. Liyadal yafuna, kachane ngasilasime. Kachane ngasi dandane, kumwada mwenye bile. Niyidina mani, niyufuna mani, niyidabu mani, unawapan sanke jeke. Niyidina mani, niyufuna mani, niyidabu mani, unawapan sanke jeke. Ubumo yawe kisilekale yawe ni. Kunga kankila moke, kuna sema makala kliso. Kena kolele mbalake lugurembala. Kunga kayina kupwane, kuna kumani mune. Iya moka wale grene, iya laka wale grene. Tukote nambwe, tukote nambwe, tukote nambu. Aba Tilinotɔb selele. Tukote nambwe, tukote nambwe. Tukote nambu Aba Tilinotɔb selele. Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Nakpambalm selele. Tukote nambwe Tukote nambwe Tukote nambu Aba Tilinotɔb selele. Tilinotɔb tebiba Nakpambalm tebiba Tilinotɔb tebiba Kicha kunkita sike Nkwana jungwe Tilinotɔb wikasa Nkwana jungwe
yondo no mo ko joko cho Tikpan TV na ka den ataka na ke ne akan Tikpan TV ya sudu ya da ka tdan tnabo wo ka bi ke Solomon Nakpambalm akul let danke tnan le mbembe munchu le pool na podana da ka le pool na to wa bene ba akakakabo ke be ko tin le tun le na nganga mo le lo bonana de na mo ke tnabo Solomon Nakpambalm oye o panja no mabo tdan wa kuta ke tnanle mbembe muchuna da ka mungu chun ke tin kana atun gbadena mo ya be ayabel unomo makuna Jonathan da ke to yin ke mo ke ban le man twalna ba nyi tnabo Solomon Nakpambalm mbembe mu poni wa bele man twalna ke yo ni wona lutolo tun ke ti le man twalna da ke to ban ke be na ga ngabo ke le man twalna ben tuti Solomon Nakpambalm ayo ni ke tibi na ga ngabo ke to mo man ke de lutolo mnale ke de ter kan Nkpakpaando be mo ndi bemba kinya Solomon Nakpambalm abembe mo ke o kwanam poni na ke den ti asodo ya Tikpan TV na ke tabatele ta ga ngabo ke pi Solomon Nakpambalm amantra bento tetembena ndake na sani chena tingman ke kan una chikwanya oba bedu na che ke be likulu mla leta tanyu ayo niuna kanyi namboko be likulu leta na o mo be Solomon Nakpambalm akuta na mabo mbake ngrbon wiche no ngbato barke di wanyi Solomon Nakpambalm buna warna oja anansa la febe na nganse likulu leta kai adan kiye tnabo Solomon Nakpambalm akuna mbambal war ke aga tome wayo ni na biyese ba biyemen lo na modo aye le man tolbe jobe uni le kadando so we Solomon Nakpambalm le we ne se yo ke anyi Solomon Nakpambalm na wo ye marketisi wo ye le la no bol ke Solomon Nakpambalm sai oni wa mala ko winda la Solomon Nakpambalm sai oni wa manyu ne mle ma tino be group na to abeta group ko na man taban mani to ma kula le so mona ko no do ya lo so no ko group ne ya ne man telefon mo ya atike ano nyito group pone ula group pone kana kana Solomon Nakpambalm nyito Tikpan oba nyito Nakpambalm Tikpan kingoba ni ye kitinke bube le kana Aakpaan ba bebe ne be ne ba chele ke dan le kurungba le pan ya be we have to be Ghana mo ya lebe durunya mo ne be kana kumba bane mbambal ke Solomon Nakpambalm wa bembem pone na uni ba be anga ka bente ko udan dan kana tulutun ke tilinotɔb ba Solomon Nakpambalm man kan ngala man tol pone ka luka ne man bagun ma cha bene bembel so dana bene be nyoche Solomon Nakpambalm so ni wa utene Nkpakpaando pa ya so no wata so bu winda ya memu bia ne ngati babu bala Musa Aabɔmukl ban ko ngwe be de kana lati nganda nya tubara bia le bon ke ko we be de kana Solomon Nakpambalm ya wala ngata pa so ko tu sta bu ko mo so Nkpakpaando akale so ne be ka ngai bia ngati so na anu so ngai wala mo so nokuna angana so ne wa usrati de bia ko mo ni kwan tal ko no ba ko mo ni dunya abu ko la bu bia so no tala mo so bu winda le la so du tende ta na mo ta so kam man ke Solomon Nakpambalm ne ke tinke bolo okpo be ne ko okpo ne ba che be jono de dando okpi Kuwait to mo ka dan bi jono Kuwait mo ke wa be yar pone lo de bombe wa fi tin kwete pone lo de bon kana asangba be ma wa be tan lo de bom ya wo bo tin ko bi ko tin ko na wo so ne ko la ko yo ke abati ke be yisi ke be mi lo na mo do Nkpakpaando Aabɔmukl ta dembela yekete pankuto nsina tanga boku jonla ngamina ngeke jo chene tinabo ti allo be pajili kun kakal le man to kun kakal nyel mo mna mo ponana te ka gre ko bon nka kamponi kallo ni cheka be de kalabil bo nyel mo ke odo ke gor kale man to kun kakal ka tabani che te gado ka dinga ba
to barna ndake to funa mache uma le kurdo injol mo na mo ponana wa ke yoni umbele mo fal ponana to gor le man tol gor ke te ban bache ke de Tinabo Solomon Nakpambalm ke de ngaba ke de bol injol mo ke ne se be baduna Tinabo Solomon Nakpambalm ka ke be le mo fanana onin pati beduna che mbake mbalambe to bot basi ke de di Tinabo Solomon Nakpambalm abembe ne ba nyu obona ke be nyu kenye ne pa anensa nga se bi se ka ba bi ma afia na Aakpaan afia na Aakpaan uni wondo abona na anyu kenye nyu pa ko so ni nyu pa ka titi na ma ta ko ni jaya anin jalana ume yo polbe aso yo pol mun san na fesa bu zaya pa ampa Solomon Nakpambalm kinya wa be yarpone kanan sa ingelmwe agma tukti anyu bona ne wa bembem pone siba yo Solomon Nakpambalm la man le si la man le buyan sa ke Solomon Nakpambalm la fi yo so no kwanu ba ku fi yo o fi to bi ane ya o bom school kinya school abone o bom school kitchen school sa just SS abone onyan akobome wall la house yo de bom ate buati munga na umwata ngala bila de bom saka te Solomon Nakpambalm mo la bom sanya wanyo ta fa cha tembele mantal udu na mbele ka de kwete ko mo ta ni la ba te be ko sai unu nyu ba ka nyanta tembo no pati ya wafa oboni chate na ti ya wafa oboni chate ke unyolo mo ke Solomon Nakpambalm do ndodo mo yebdan bala ga ma tu tike telan ya kwe Solomon Nakpambalm la da na ya se kwe to wana Solomon Nakpambalm bedrinya ngati timbe Solomon Nakpambalm mantal tinya tengana tinya ya kwe ka Solomon Nakpambalm tani nyu betingala kone tinya tengana tilan uni nyu pana akanya tengala telan uni nyu pan Solomon Nakpambalm ndake uni pan ade tobate kede tinena nyelo mo epone tikpo ubaa beduna che na ana le tolpam ka de kana abate to ko no nyu ka mo beduna che ko mo ga kun man kede Solomon Nakpambalm abar ka de tote ojanya ana nsai Lafia. nkan se bi se ka ba Bi mi Japan ayabe Samuel. Japan ayabe Samuel una chupanya ndo be unu kwanya ndo unu nyu ndo na anyu ka ba Nyuke usain ntabu usain tamantwal na ande kiso nu ngaba upano baya upano ba ne kinye apamba ba to ko ni pano ba na ni po nkel anyu ni pano ba po ne kinye la lanyu ni pano ba po ne buyan sake wadu atulba bia kidinga ligbanyo wadin to no bonga yakidi tiun ne bebuke oboko ngana ligbanyo po ne nina ntin gba wali sankle Solomon abog tuktina ofio onumbe masku abom oto sku kiti salam ba mo mbembe kana santo na ngaba no podinti ya ba Solomon Nakpambalm ngan wala ndoko oboko bom sku ya wadi bir mul because uyoki ya bambi ya tinyala amba mo tebana nyiga na lagwe no mo but pambo on bilona pambo kuma bon nyobo obon nyobo ne sukuru na mbichana be lutuliko betona bolo de bon nyobo school na mbichaya pambo ba ti sala amba mo ba be ni gugwa ke la anchemo sana na sa school ba jala ngaba la matro kedin ata kamna ke ase ke tana bom na we dondo dona apa bilpona na agalan ke ba won iba moy umba ke tile ba mo aya pe kin pa ngaba ko beduna ya ndo ke kin pa mo ba ja cha be ke liman to limna le ya to sa pena ngaba lan na so on ba na ye on ba lelan to wan nda ke Tinabo omna we ade to ba te kelele Solomon Nakpambalm una chipanya ana letwen ke angban kele to banya ke de Tinabo Solomon Nakpambalm bo nda ke tike ke gara ke ban oni omo nda ke nan to te ke onyi ke de Tinabo Solomon Nakpambalm bona tike gara kan ona chipanya ke gara ko do na cha una chipanya anense nga se be yese ke ba kana pa ni ke be yimbe ke de kitabo ki te kana pa ya ya
be yes David Kintampo be make Kintampo be ne yele yimbele bele na se na machila na kenya ne David titi na we ma be ne chena le be ya me David Kintampo ke dimbo attack menake David ani Solomon Nakpambalm le man to le la be ne kasini le man to le benale yake oye njala le takbenale yake takpalakpan la ba di le kem Nkpakpaando Aabɔmukl ke dene le ke Tikpan to Solomon Nakpambalm ye first vice chairman ke ti le pangba chairman ya ka beke o mala be chen ni to na ke din attack menake wanan dondo do mona wa bembe ne ngyol mo abel ku yor nan sa bu ngyol mo ko gurdana agma tintimba kututi tibe Solomon Nakpambalm ayo ni una yo nga male ke pa ke ti tamane be ma first vice chairman ke ti Solomon Nakpambalm wa yo ni una le ke nwa be le pa le ponena le de bi o mba mo pam ku yo ni ba ke wa nan be le pa ngo ponena wa nan ba to bo ku ya nan le wa bol ke wa gi ke ule to ba ke ta tawoni ka de ke ulu ni a bol ku to poni ne be ta ba ke yo uni un Nkpakpaando abona nga ba nan du si ko ne be Nkpakpaando abona wu pam na ma pe yo momo to Nkpakpaando ya nan da ke tutu Nkpakpaando abol ke ku na yo ni ulun sai as first vice chairman the man ulun sai ne tutu Nkpakpaando abol ngubom abone ne sebele to bo na le pa le poni una ye first vice chairman bi Nkpakpaando abomuna una makulun sai betungu to ka papa nketi Nkpakpaando ke ne pa nyi ne sia ga ba to mba mo kai to ga mu ke Kintampo nof to bata ba nan da befla ne Nkpakpaanchi ndake tibna te ye le Nkpakpaan abor ne le kula abor la te ba abelen kana ke te gbar oba abun mban wa bembem poni o tolutun tinyi ko tolutun ke tin Nkpakpaando ne le man tolponi anyim ne tu ngakati Nkpakpaando mo ayaga o song be otor te Nkpakpaando te mo ge benta ndake te ma abor le mbene banese tunu wa ba pana ba ka abi ne le ma to ko be tunu wa ba pana ka ma ba le to ba ko wa bembe ngapam wa bembe wa kwat ba ka kwalo bo ko le ni akwat ba yo mo onan kwansu ke ti te ma be yumbe be te me ujati yo mo dan benga to ka ba ko dungu to ko na mu te me isa nyampa ke ben den ben bembelo Tikpan TV bodin bu nyom tana bo Solomon Nakpambalm edona lilo mo bol ka ga ma de tube Nkpakpaando ke be de bay ki ye Solomon Nakpambalm abembe ke kene pana be de bay ke de ngaba bembem pon yo to bati nga makale be to ne mba kan du su Nkpakpaando ya su be le ka abe kenya Solomon Nakpambalm abembe je na le sulawu na pakati uno bwana ne le ni le una pakati uno bwana ne galenga ke tligie to ke Solomon Nakpambalm na mba ananki uno bo su ko ne pe ne yo mo wana kwa sula ba kun ba ko su no kwa ko jo ko na uno ba ko jo sini mba mo pana ni che te be to mba kenya tamane kulwechi una chapanya David and little pam ke tanabo Solomon Nakpambalm na yoni kwal popel ke yoni kwa sulana tembe ben lo Tikpan TV din attack me na kena ti de kana bemben bai ke de bai ndake ne bemben lo tana ne na little digna takar nya lekuna ta tembe lekuna ta na to joni ke ti ne bemben lo te din attack me na kena Tikpan TV baja kada da bindo fo be ge video na ni ngani ni for na machi ka ba pampa
ba kumpa mo Take a gunny, Ningani, Nifona my chairman, and never been camera mana. Ninga the mache, Belangali Pampam, be eagle Munami. That's a part, Chakran Divi, Ulambanda, How, Peticasini, Utonila Pam, Ongela Kitanabo, Solomon, Napamba, Uguba Lana. Nama betul bakal apa nak baca ke dah bakal kansu. Nak ngapo ya ban lah nak mungkin lerata apa nambah mau mana. Iyo, begini. Ya sudoka Nkpakpaando sudoki tike ya mosika ne kete lasimo mama tike ne de ngara ke de ban ke tima tenabo sulomo ke tenengama nanga magalle Nkpakpaando na yike ne kana onu baka bedro nyapone tike gur toko komwe tijanuma tike kagi age chunuma ageye sageye age chunuma ama nentete muna yeke sulomo ngato usalen de antike na jina pambe sapambe ni yabe jitana tupaka nilinye mate uwinga pabeni una wapan santikeke na jina pambe sapambe ni yabe jitana sapanka nilinye mate uwinga pabeni una wapan santikeke
Temana Solomon Nakpambalm Nalana Mayor Pita Nabana Namuchu Nata Nabatom Go. None of them to go the man for the mobility and over Beraka. Kanga Oba to move on Manka Dana shop. Then that TV station. This is Tikpan TV. Mpake to one little band and Belpunk, I saw Sujan Nayaka of Winyai. Until the modern local, the Monan Tirsi, Mpake to get down, Kabaun and Poloba, in Yalaman and Point. Tomo Aakpaan Sina to the tea, the Mantana, Bomonde Tribobasi. Pake taken Pakaban Sina Yake to open when you get Pompanana Bama Pekama, Wabook or Bakundu Pool School, Global Bank, Umman Nana Bakuchumo, Nkpakpaando, Tomo Bamban and P. To Bamban and P. Babakado, Bangman School, Bangman School, Namona Banang Power, and I say, but the garden Gabak, the Bakado Cool. Babamo be kana kala trisi ko mangma ko school mboke tanabu winchana wabi ang garbo ke chasku naga palamanta na mabanga le pool enti tumu ya sudo ya ke panda basi ke bande tilamanta mboke tiaya doka daka wonsana ke ye plena daka nyanene Tikpan Ngoba Aakpaan Tembela Joda Kaumana Namona Tanabu unang ko play like a bun. We are girna kabangir and check when Yanaka Neko Kagrako play. Bende Tanabu like a Kasudu Kapanabasi Kapa to Joe Tingampon illa million kupri ke tedeti bangwan ke terbiana asku nelaku ombor nga tinjo nga bang mabo ke ngembang ke asal do kana ke taneng pi apoyo dang kana ndambana nai magala dan tananga boke tuan kama be ape banga ne ke belew na bando osale tabo la ke gato nanti le manta Nti ne ketemu pasi na tepake kwana tenyang kedeti namala ye ela million ko pri ne daka onsa umur ngatinyo ngada ko kongo Solomon Nakpambalm
sangangi nigirum bene ke no mage nan Nkpakpaan tedinda to dose ke anuluto nanke anga ka titnamo tinabu ko mbar inchese ko mbar inde sekade kawanangi kada sa ingen nanke tanase ga Nkpakpaan Yesu Kristo ayembelbo amen.
Bye.